Sunburst flowers calling on warm days overdue. 6ix9ine hi aming diktak chu Daniel Hernandez ania me ni riat kumsang khajakwa somkwa paruka Buswick Brooklyn alo pianga 6ix9ine ti emo tekashi 6ix9ine ti hian shatlara ni zoka American rapper le songwriter ania a rap le a music style hi otop le shoka tanga ochhuak ang deuh hian ngai thatu te ti phur thei zong tak hi ania a visual zonga ama anina a signature look chu asam rainbow color le atatu tam tak te hi ania chumai baka publica a celeb puite ti boile dan bo chhiat na sang sang ani te hi alarna ani bokani Brooklyn piangle Salian ania aron lar chhuwa tan hi alare vak lawa kumsang ni som pasari top lama tang khan ania a debut single gamo a release khan Billboard Hot 100 number 12 na aron oma platinum te po certified hial ni in aron lar chhuak ne leya aron lar chakdan hi ama po hian arin bi ka oi lawani Unaw mi pa pakhataneya ama hi ano pangzok ania apa dik tak hi chuan no pangte ni tangina kalsana kumni mi ani in passion ania ama po hian angaina in apa tak tak amo atia kumsang ni pakwa kumsom pathumi lekani in an ina tanga hlawak lawa apa hi an kap hluma hemini hian 6ix9ine hi apa hian supermarket akal turin asoma ma se 6ix9ine hian nangma in lovakal mairo kati atia chubini chuan aron let le to lawani atia he borak hian Hernandez nun hi akhoi hleya hour before that, like my dad asked me to go to the supermarket with him and I was like, no, I don't want to go, just go. Never came back. You know what I'm saying? So it's just like one of those situations. Do you get, you know what's crazy, do you get help after that? Does somebody talk to you? he borak wang hian depression le post traumatic stress disorder wangin damdo ina dalu ngai hialin lo omani asma te po avetel nge a apa chu atan chuan a superhero ania a superhero chu mi in unlock saka angai thu te asoya ari na te po atana sa hle bukani Rebel, you know what I'm saying? That made me angry. I don't want to be a superhero. I want to be like I want to be a villain. The villains never die. Superheroes always die. apa thina hian arilru angong na sat ema wangin atak salama te po kalswalin ama po thadu lo ta hle maya heti lai hian pol ria ta zir meka anung chang thalo wangin pol ria ta zir lai hian no chwa ani nge a anre thei em boka apa thi atang phei chuan anre thei na tu azwala inlo amanan pek thei nan anu pui turin na atho vianga ya school po chu akal chhun zum ta lo lo a restaurant bus boy mi e notify le thleng sil le atul tul ti tuwa te atang thina anu apui nan heng te hi athokani ril trama mutanga a mi pai nu kor hak te angaya voi khat phei chu school kal lain mi phei khok pai anu in achar chu 6ix9ine hi ape a 6ix9ine hian school a abuna a phei khok chu an class mi pai alo ni le ngala a pai tu chuan alo shele ngala me growing up I didn't have nothing. So y'all be like, yo, why you always flexing money? I never had no money. I used to wear other kids' shoes that they used to throw that shit out in the garbage. My mom used to pick that up and make me wear it to school. Because we ain't had no money to you know what I mean, get no new shoes. I understand it's back to school. I got 100,000. Retheina awanga zala tam taka tor ngei po arin oma dor then khatan delivery boy ate po atanga an khwa a dor pakhata atho lain cannabis le heroin te po poisa extra atan tin tlem tala je omnan ti na lo zwa rutel thina ma se atluang reng big lo he atho na dor nei tupa ina zwara lo mu chuan 6ix9ine hi hawa an inti boita a 6ix9ine hian dor nei tupa chu kuthlakin atina hleya he wang hian jela ta ngani drugs sur le mi khoi kheisin Rikers Island jela atanga ma se kumtling lawani awangin atang rei lo lawa we should be closer to friends if you OBN engaging you on my
kumsang ni som pali atangin rep lam chu aboi pui tana ahla 6ix9ine te Helsing Station te Scum Life ti te chu a release in a rap style wangle a music video a anime visual manga he hian mi mitle bengala hleya ahlama satam tak hi FCK dem ti Slovakia music label tel release ani china ama hian YouTube account hi ani ngai lawa kumsang ni som paria ta tangchia khana nei tanani henga music mai ba ka hian ama hi internet meme lar takani to a July ninga kumsang hi som pasaria he athalak hi Instagram a posa alandan danglam takwang hian Reddit le Twitter a alar ne le ani thom no hak te Instagram lama a post te chu a slogan te chu HIV ti te le thil dang thil om anglo tak tak te ani thena wangin mi midala in a thalami bo thalo lampon social media chuan mi ngai ven hlo ta leya Instagram account po asiam hnim hleya inappropriate content wangin a account chu Instagram chuan a delete sak nuala athara siam vezel boka ama nge po hian Instagram account delete saklal pakani ati hiala HIV ti te hi a hak na chan chu a thian te tam tak HIV positive an oma awareness atan ti in hak thin thu a soyani kumsom panga milakani in a music video ma saber 6ix9ine ti chu YouTube pa a release a ma se van doi thak takin YouTube chuan a delete saka a video ma sa then khate po a delete sak nualani a video hlui pakhat chu FCK dem channel a hmu tora lo oma Scum Life ti ani a views po tam to le a kumsang ni som panga July tha a upload ani a 6ix9ine hian no pang ma ni ading theilo ta na din kadua bully twar mek tele school har sat na nei le cyberbullying thlengin no pang homa omte detention center omte nu le panei lo mal taka in ngai tele society a fiam thuang maya in ngai te hengte ta na be se na ni hi kadu ani ati a he la Scum Life ti po hi soife in a omzia chu society can't understand me ti na ani ati a branded thomno supreme tele brandang engpo a in belve vak ngai lawa ama hian no pangjok te ani relate the nan ti in designers thomno te po ano pan laya in bel theilo ang khan a in bel vak ngai lawa a in cheidana po a uluk lo lui china brand la reng reng kha ka du lo mai ba ka hausa ang taka in cheya du lawani kumsang ni som paruka chuan ala yokai te Helsing Station te chu alar hleya a music video visuals anime te chuan mi mitala thin hleya Milar Chanchin khatenen po collaborate chawin a music te po alar chawzelani kumsang ni som pasari April a chuan tripiret nenan siam Pulse 1469 chu YouTube a release ani a hit ta hleya 6ix9ine po mitam takin mil shiat pha in music lama mason na lian tak pakhat alaw ni hiala kumsang ni som panga khan 6ix9ine hian case serious takalaw na ya kumdling law ni na sexual contact nei ni ina langani February ni som ni pakhata Harlem apartment a kalkhom na hmuna video an lak vela chuan 6ix9ine hi mechia kumsom pathum mi ne nan lang du na hengvel video pathum lai chu Instagram a upload ani a anua 6ix9ine nge hian ama Instagram a post le a police te nena chuan 6ix9ine hian ama khan ka kumzat minron zota minron biak vel dana khan kumdlinga mokati ati a khoi lo thu tele kha mi chia kharwa kina omsatya ve mai ani ti te soima se march ninga man anita a jel ju atang lawa ma se October ni somni pania chuan thilti nge ngei tur anpe a chungte chu kumkha chung probation in omba ka khotlang na darkar zathum ti turle social media thil moi lo engma post lo turle mental health treatment kumni tal la turin ti ania khano pangchung te hne na ngai dam dil na le kha jiak turle dan bo chiat na lam reng renga kumni chung chu filim thlap tur ati ani we should be closer than friends. ama aron vor kang tu le khovel shiatlo aron ni na ber chu a single gamo khani a kumsang ni som pasari October ni ria ta release ani a Billboard Hot 100 a number 12 a aron om hialin rap game a mithara newcomer tan chuan a chelem lo le a If you OPN, kumsang ni som pariat February ni som ni pathuma a debut mixtape Day 6ix9ine to a release a gold certified ni in Billboard 200 a number 4 ani boka
Milar Chanchin ma se boina anei neu neu ringa me ni somni apo khan Brooklyn Fire Hydrant ma a in parka license alo nei lo le ngala a license hi suspend mekani alaga church siamani a an mana atuka police officer in a handcuff a pheldon lai chuan police officer ku chu a handcuff nen chuan a metin a hera a thadu lawa atina hleya hewang hian church thar siam le ani Juni som pariata New York a chief gift chuka ani a mase ka fu ani lawa analo boka mase ama ange hi ka tumani a 6ix9ine le chief gift hi online in lo in tibwai to nen 6ix9ine hi IG lama rin hlel turin lo tong boka 6ix9ine le athurwal puini omte chu federal racketeering le firearm charge case in an tangani July ni somni pania chuan Fifi chu release ani a Nicki Minaj nen an collab na ani a fule hlea Billboard Hot 100 a number 3 aron ni thei hiala The right one. Let these big bitches know, nigga. Queens, Brooklyn. Helan release ni hian Brooklyn a 6ix9ine hi kidnap ani a 6ix9ine hian IG lama chuan athi ni turani to don hiala angai thua soya a single thai promote nana thil ti derle thil lemani lo thua soi boka 6ix9ine hi a ina an shwaya a thil lu tam tak le poisa te an lak saka atak saliam wangin damdo in panpui ngai hialina omboka ni I finished the Nicki Minaj video at my friend's studio. So the gunman comes out, points a gun at you. What does he do next? Are you taken into the car and kidnapped? What happens then? I black out right there. Like all I saw was a flash. You know what I'm saying? It was just like a. October ni somni paruka kumsang ni sompanga a child sex case chungchanga chuan jail atang don lawa ma se kumli chung chu probation in omdon ti shiatani a 6ix9ine le athiante chu Philip Showa lom turin jela atang lo tur lom tur chuan an kala ma se he restaurant a hian an luan lo phallawa buaina an siama anari tanwai noya silai te po ari a 6ix9ine wala kalte zinga mi pani le a manager chu manan ni a he restaurant a security pakhat po hi cherin luwa afwa kani 6ix9ine chuan a debut album Dummy Boy ti chu Black Friday November ni somni pathuma ati chwa tur thuwa pwanga November ni ko a Beverly Hills a 6ix9ine music video tour Kanye West le Nicki Minaj te nena anti turan siam mek lain motor ron tan chuan an building chu silai na ron kapa voiriat lai ron kapa ni tuma chu ka fu lo na a heti lai hian Kanye le 6ix9ine hi an oma Nicki hi ala ron thleng man lawa Kanye hian helai mun hi chwa san ngal wata video an boy puite po chu an ti top ngalani he thil thleng wang hian 6ix9ine label Universal Music Group te chuan dollar noili le singriat ve lai an hlawani November ni som panga a chuan 6ix9ine chuan a team le a manager strote chu a bana a ma November ni saria 6ix9ine te restaurant an indi wai chungchanga khan a manager hi police alo in peto a 6ix9ine hian a booking agent le a publicist te po a ban veka a American tour po a cancela What's up, everybody? So I'm letting everybody know that I canceled my whole tour. The American dates is not happening. It's not going down. Austin, Texas, I think I was supposed to be there today. I'm not going to there. I spoke to the promoters, Jose Avila, with Avila Music. We are going to be in business. I am coming back to Austin, Texas. I fired everybody in my team. I got no manager. I got no booking agent, no PR, no public. I don't got nobody on my team. It's just me. I want everybody to know if you booking shows, do not book shows unless I say... November ni som paruka chuan 6ix9ine chu The Breakfast Club a alanga a team te aban chungchanga tuma arin theilo wanga ni thua soya music video Kanye le Nicki te nenan siam laya an in ka kha atop na ni to tura du thu te soya pathian le FBI chia a lo thu te soya Hunkal to aboy na shanga November ni som pakwa chuan 9J gangster blood te chuan criminal case an nei ta a 9J blood te hi street gang ani a heta hian 6ix9ine hi member ani a manani ta a custody a manager lui shoti te a bodyguard le bidang pathum nen la kan ni a anman na chante hi racketeering and firearms dan ang lawa sum lak lu te weapon possession silai le mi tha theina manwa dan ang lawa lo kolte conspiracy to commit murder mi tha tumna le drugs trafficking rui hlaw zor ruk ti te hi ani a
Yang hikum nga lai Homeland Security te Justice Department's Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive te le NYPD te tangkopin an lo chui to atangala ka ni a heta case pani big pay hi chu dam chung tan theina hiala ni a November ni som ni pakhata chuan Nicki Minaj chuan IG a dami boy release hun chu ti tlai ani tur thua soya he hi 6ix9ine tan tak wang ani a heti lai han 6ix9ine lawyer chuan 6ix9ine chu gang member ani velawa anma ani angina wang le entertainer gang member ni na tilang chin tu ani wang maya anrin hlela ni thu te soya November ni somni palia chuan album dami boy chu lawli kautin November ni somni pasari official release ani a jela a mek lai ani kumsang ni som pakwa January ni somni pathuma chuan 6ix9ine chuan 9 gang member ani thu po puang ta a hemi ba ka hian kumsomli pasari lai chu tang turati ani ta ani ama hi atan tira tangkhan bel phalani lo shimshima kumsang ni som pakwa September ni som paria ta chuan trippy in music video shoot laya ve attack tu te kha anni thu pomba ka trippy po hi bloods gang nen anin kai noi ve thau thu te soi chhuaka junilia 6ix9ine chuan chief gift cup tur khan koda bi kha poisa apek thu apom boka kashanova ka na apo khan lawin nam noi nge ya case chu akal zela ama takin poi a khoi nge chu chiang taka soi tur om lawa po alo enrollin gang member ani angin poisa mangte na lo pui thina December ni som pariat kumsang ni som pakwa chuan thlasom ni pali chung atan tur thon puang le a hei US District Court Judge Paul Angel Magery na puang ani kumsom li pasari ni lawin kum ni cha tang don ti na ani a chuba ka thlasom pathum lai lo tan to awangin na kumsang ni som ni kum to pa chuan na chuak don ani a gang member den chief gift trippy te Keshanova te an ka na tura apuya poisa mangte a tran poina zong zong tenen kum khatal chola tang don ani heba ka hian kum nga chung chu probation ani don ba ka khotlang na dar kar zathum atho angai ba ka US dollar singthum sanga fine don bokani 6ix9ine hi fit ngali intis ruka sang ani a Tatu 6ix9ine ti hi ataksa hian zani aya tamachu ani 6ix9ine umzia an zo chuan 6ix9ine hian karon chhuana hi ka thei hil ngai lawa 6ix9ine umzia tak hi chu idi ka wang khan ka diklau ti na ani lawa 6 ale lama en chuan 6 ani le ale lama tanga en chuan 9 ani ang hian nun hi ka en dani ni en lawa I en dan pon ka en heklau ani atia Abial nu lui sera nen fa an lau nei to a afanu hi saraya ani a kumli ani mekani tuna abial nu JT kumsang ni som pariat November khan dollar singthum sanga mansana a birthday ya 6ix9ine hian a present ani 6ix9ine atan chungchanga hian anu le abial nu le a bodyguard te chuan judge chu le kha thonin a chhuawat le a hremna tinep turin an nge nani a bodyguard Sam Sprouse chuan 6ix9ine hi mi talented tak mi in ngai tlom tak le mi danglam tak ani a 6ix9ine hi mi thalote nen anin tong fu mai ani ti in judge ne na chuan mi thate nen chawan omjok thei to nan ami mal tak point tran kalo la ang ti athona chumi ba ka chuan 6ix9ine po hian judge lekha athona heta hian thil ka ti swal ang hi midangin an lo ti swal to lo nan kanun hi ka mang to zo kang ti in athona ni